paksana ibere kendu pangana si cukup ida dan kendu tandu paria kendu pusu kerina singgalu nanamila anta bakal Tuhan nanamila anta bakal Tuhan bujur kap kerina perbahanan Tuhan ibas kerina si ibana ia dempur kuate kempak siar lebuman bana dahar kap ia siar lebuman bana alu tutus ate nanamila anta bakal Tuhan nanamila anta bakal Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Manusia gelola bara roti saja tapi ara tetap kata sini belaskan di bata. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan kap raskam jana ras tendindu oken ibas Injil si badianari rikutkan Matius kemuliaan man bandu oh Tuhan ibas sada masa kenca ibagi Yesus berita karena Yohanes enggo mate laos ia si sada tare perahu kusada ingan si melengat tapi ia tah jelma sinteram kuja ia laos maka berkat ia ibas kutana nari ngikutkan Yesus arah daratan asum nusur Yesus i perahu nari idahna kalak sinterem mekuah hatena maka ipapalemna asakai kalak pinakitan silit ije kencaben wari reh ajar-ajarna dahi ia jenari nina ingan enda melungun janah wari penggoben suruhlah kalak sinterem enda lawas gelah itu kurna nakanna ikuta-kuta sindeher ijenda nari ngaloi Yesus labo perlu ia lawas kamlah mereka nakanna nina ajar-ajarna 5 kibul roti ras 2 ikan ngan salit bas kami nina Yesus baba ku jenda roti ras ikan jenari isuruhna kalak sinterem kundu libas dukut kenca ia lo kena roti ras ikan artoto ia ngatakan bujur mandi bata cepik-cepik na roti jenari ibre kena man ajar-ajarna gelah ia laken man kalak sinterem krina ia mansa besur kenca Allah man ipapulung ajar-ajar asakai si iba buena 10 2 sumpit tremna kalak siman kira-kira 5.000 kalak dilaki janah la ikira diberu ras anak-anak. Kata Tuhan.
Pujiin man bandu o Kristus. Nande Bapa, turang ras nina, piga-piga waris lepas kuida sadaku kitab ogen pertendin i perpustakaan. Kubuat ras kubuka piga-piga halaman guna ngidah karena isi kitab Ibas lit sada pembalang kitab alu tulisan tan simjile. Sie sada surat nden labo sada puisi tahpe saja surat na bagenda. Baba aku terbagesen bengket bas kini rajandu. Toleka, toleka ngenanami kemuliandu. Demi aku kesah sibadia alu kuasa pengurasindu. Toleka, toleka kesahdu kuasai aku. Belas-belas bas pembalang kitab enda, sederhana tapi manbangku cukup inspiratif. Sebab banci jadi sada toto pemindon gelah Tuhan jinilah simaba diri pribadi ta bengket terbagesen kukini rajanna ras ngananami kemuliaan Tuhan. Nande Bapa turang ras nina baswari enda kerina gereja Katolik bagepe gereja Ortodoks ras Anglikan ngerayakan lakon Yesus petampakan kemuliaanna. Kerina penginjil ngelapurkan maka Yesus lalap make kesempatan tertentu ngelai manusia guna berkat sisada ida atas uruk ras artoto mawen seh tengah berengi ia artoto. Tapi sekali enda Yesus nyahkan telu murid MK Petrus, Jakobus ras Yohanes gelah nangkih sada deleng si meganjang. Kala ngan seije ida atas deleng Yesus salih rupana. Ayona arsinal sal desken matawari ras wisna jadi bentar arsinal sal desken terang. Kejadian Yesus salih rupa tah transfigurasi enda mirip ras pengalaman Musa tupung jumpa ras Jahwe ida atas deleng Sinai. Asu Musa nusur idur deleng Sinai, pedua loh hukum di bata lit bastan Musa. Tupung ia nusur idur deleng labui tehna maka kulit ayona arsinal sal arkitekan ia nggo ngerapa ras Tuhan. Santo Paulus 14 mata kala Israel langasut natap ayo Musa si arsinal sal. Ibas perikop Injilta Tuhan Yesus petampakkan kemuliaanna ras Musa, ras Elia, ia depan Petrus, Jakobus ras Yohanes sing gawali kerina muridna. Jadi penungkunan kai antusen Yesus petampakkan kemuliaanna ida atas deleng si meganjang. Sopena Yesus enggo ngatakan kerina kini seranna. Sekali enda Yesus petampakkan kemuliaanna guna pertegas pengatan kena maka ia nandangi berkat ku Yerusalem. Ras ijah me ia ngenanami melala kini seran. Itulah ras dipersilangkan. Pengalaman Paskah na enda situhuna nggulit bas kitab Taurat ras kitab kerina nabi. Bas paksa si seri di bata bapa jinir saksi erdame anak siku kelengi begikanlah ia. Di bata bapa ersaksi guna pemuliakan anak sebab Yesus anak patuh kempakna. Embun terang singelenggemi Yesus ras kerina muridna sekinah ingan di bata ringan ras mempersingeti kalak Yahudi singarap mantupung Mesias reh. Embun kemuliaan Tuhan ngelinggemi mulihi rumah pertoton badia i Yerusalem. Baswari enda Tuhan Yesus arsura gelah kita semegi katana pe ikut ngenanami kemuliaanna. Tuhan Yesus pe nalangi dalan kempak kita guna ngenanami kemuliaan Bapa ras ngikutkan ia megi ras ndalankan katana ibas geluhta. Di bata Bapa jine arsura gelah kita megikan anakna. Alu megikan Yesus kita megikan Bapa jine sebab Yesus ras Bapa mesada.
kai si harus sia lakukan. Kita ipersingeti gelah langadi te kempak Yesus. Sada-sadana dalam penyelamatan ta. Carana ema pemena alu mengiken matuhi ngkelengi Tuhan rekelangken katana. Peduakan alu persikapan pusuh guna mersan silang ras ngikuti ia. Kehagaan selaku pengikut Kristus metupung jadi kandu-kandu seperdalanan alu mersan silang ras-ras. Petelukan gejapkan maka Yesus mekrinana. Asum Petrus, Jakobus, ras Yohanes mangga terjang sekala naringan sa Yesus idah kala ije. Kita pemin bagi